Nalazimo se na Saobraćajnom fakultetu, počinje 12. godišnji skup Udruženja istoričara automobilizma. Automobili se polako spremaju da se postave na svoje mesto. Očekujemo biće jedno 80 automobila. Posebno bih istakao ovu čajku, veliku, goste iz Bugarske, automobil za nekadašnje funkcionere Sovjetskog saveza. Osim izložbe ovih starovremenskih vozila, automobila i motocikala, u amfiteatru Saobraćajnog fakulteta biće održana predavanja iz istorije automobilistike. Predavanje će držati članovi Udruženja automobilizma, a biće jedan gost iz Italije koji će govoriti o čuvenoj trci na Siciliji Targa Florio, o istoriji te trke. Ostala predavanja će biti isto iz istorije, prvenstveno srpske automobilistike. Uglavnom, članovi udruženja pripremaju nekoliko knjiga, priprema se dokumentacija, juri se po arhivama, traže se fotografije da se dopuni ovo što već ima i očekuje se da će do kraja godine izaći za sada 2 knjige nove članova udruženja istoričara automobilizma.